سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی خود را از شبکه اطلاعاتی جهان نما منظور شما میگردونیم و در این برنامه نیز ما یکی از موضوعهای داغی روز زکام نمودی کووید 19 را مطرح خواهیم کرد و چون برنامه قبلی در این برنامه نیز با خود مهمان داریم و مهمانان را در ادامه برنامه به شما معرفی خواهیم کرد و در آغاز با طبیب توجیک از شهر مسکو فدراسیای روسیه دور به این بیماری صحبت خواهیم کرد. می‌خواستیم که شما برنامه ما را آغاز می‌کردید و می‌گفتید که این شب و روزها در فدراسیای روسیه وضعیت در کدام حالت است و حالت گرفتاری در میان هموطنان برون مرزی ما نیز در کدام سطح قرار دارد. مرحمت. خیلی که به ما معلوم است در این روزها کووید 19 تمام دنیا رو به تشویش آورده است و مردم به تهلکه افتادند. ما با آنها توصیه دادنی هستم که گیگین شخصی خود و اطرافیان را رعایت نمایید. سلامتی گنجی بی‌بهاست و ما باید به این گنج به قدر این گنج برسیم. علامت‌های بیماری به مانند زکام، گریپ بوده. اول یکم این سلفه زیاد، دیوم حرارت بلندشوی حرارت بدن. آرزه های بیماری این نارسایی شوشی و نارسایی کاری گرده ها می باشد. پیش از همه دستون رو با صابون شستن در کار. پیش از علاقه با شخص بیمار، پیش از طعام خوردن البته دستون رو با صابون یا با سپری شستن در کار. پوشیدن نقاب‌های طبی رو در موضع‌های سیرادن فراموش نکنید. هموطنان ما بسیار وقت با واسطه تلفن، با واسطه مسنجرها با ما مراجعت میکنند. ما نصیحت ها میدیم هموطنان عزیز، کسانی که سن سالشون از 60 بالاست، گرفتاری کسل قند، شوش، کسل فشار خون، البته با کرانتین رعایت کنید، در خانه نشینید. در همین حال دکتر گوداز دانایی استاد دانشگاه گاروارد آمریکا نیز با ما در تماس است. آیا امکانی از دود سیگار که چند مدت در هوا باقی میماند امکانی به شخص دیگر انتقال یافتن این ویروس موجود است؟ و زیرا که امروز در کوچه ها ما شاهد حال میگردیم که شخصان تماکوکش دود سیگار خود را به هوا پرتاب میکنند و این میتواند باعث سرایت آدم سالم گردد. فکر میکنم جواب به این سوال باید دو قسمت بکنم. قسمت اول جواب مثبت است. بله، بازدم آدم‌های سیگاری مثل بازدم هر کسی دیگری که مبتلا به بیماری باشه میتونه باعث انتقال ویروس بشه. ولی قسمت دوم که در واقع مشخص کردن شرایط اینطوری است که در خیابان مثلا دود سیگار بهشون خورده باشه، کلا اون شرایطی از کنار کسی دیگری در خیابان رد شدن احتمال ابتلا رو خیلی کم میکنه. چیزی که ما میدونیم این هستش که بیشتر کیس هایی که مطالعه شده و در دنیا پیگیری کردن از تماس نزدیک با یک کیس دیگه بوده و تماس نزدیک معمولا به این صورت تعریف میشه که حداقل 10-15 دقیقه در یک محیط نسبتا کوچیک، مثلا اگر مترو هست یا یک مغازه کوچیک، اینجور جاها انتقال اتفاق میفته، نه از کنار کسی از خیابان رد شدن. حالا در کنار از خیابان رد شدن همون فاصله هایی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های دیگه مطرح کردن در حد 2 متر 3 متر فاصله رعایت بشه کافی هست. میگفتید که مهلت استفاده دستپوشک‌های یک حالت چقدر است و آیا با گذشت چند وقت میتوان دوباره این دستپوشک‌ها رو استفاده کرد؟ انتظار میره که ویروس روی اینجور دستکش‌ها تا چند روز باقی بمونه. میشه مثلا عدد 3 روز رو استفاده کرد. ترجیحاً خب ما اگر امکانش باشه توصیه میکنیم که دستکش‌ها فقط یک بار استفاده بشن، اسمشون هم روشه، دستکش یک بار مصرف هست. اگر بعد از 3-4 روز خواستن دوباره استفاده بکنن شاید اوکی باشه و مشکلی نباشه و میشه سعی کرد دستکش‌ها رو دوباره اگه بشه ضد عفونی کرد. ولی همون چند روز باید روش حساب کرد، 3 تا 4 روز. صابون شستن هم امکان پذیره. کلا در مورد دستکش من اینو میخوام به خدمت بینندگانتون بگم که سازمان بهداشت جهانی یا سازمان مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا توصیه اکید بر استفاده از دستکش ندارن و دلیلش همین هستش که پوشیدن دستکش ممکنه یک اطمینان کاذبی در واقع به فرد بده و اون وقت طرف شروع کنه دست دادن به جاهایی که به طور عادی دست نمیزنیم، مثل دستگیره درها یا جایی سطوحی که افراد زیادی بهش دست میزنن
و حتی وقتی دستکش میپوشیم، من خودم این حالت رو دارم، بعضی وقتا دوست دارم به دستم، به صورتم و به دهان دست بزنم و این ممکنه در واقع برعکس کار بکنه، ممکنه احتمال عفونت و آلودگی رو بیشتر بکنه. به خاطر همین توصیه اکید نشده دستکش رو حتما کارکنان بهداشتی آفکورس حتما باید مصرف بکنن، ولی اونها روش درست پوشیدنش رو بلدن، روش درست درآوردنش رو بلدن و دستکشاشون در واقع استیل هست و یک بار مصرف استفاده میشه. اینه که این در واقع حالتی که داریم راجبش صحبت میکنیم که کمبود هست، دستکش نیست، دستکش باید دوباره شسته بشه و پوشیده بشه، در نهایت ممکنه انتقال بیماری رو کمتر که نکنه، هیچ زیادتر هم بکنه. در ادامه برنامه امامعلی محمدالله دیرکتور مرکزی مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان را با خود داریم و پاسخ یک چند سوال خود را در مورد تامینات مؤسسه‌های طبی با تجهیزات معاصر صحوی از آنها جویا می‌شویم. امروز زیاده از 80% اخبار جهان که توسط وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی پهن می‌گردد مسئله کووید 19 را در بر می‌گیرد. تشویش‌آور آن است که اکثر چنین معلومات دقیق و صحیح نبوده، از جهت آماری نیز درست و رسمی نیستند. نتیجه چنین اطلاعات عاقبت به تهلکه افتادن شهروندان میباشد. تشکر. پیش از همه سلام خود را به شما و به تمام بینندگان عزیز میرسانم. سپاس از آن که ما را با خود پیوستید. ببینید، من یک مثال میآورم. مثلا شما پهلوانی هستید که با مهارتی بلندی کسبی خود سرخط خبرهای رسانه یا سامانه‌های اجتماعی میشوید. مردم شما را جسور و توانا و یک شخص غالب در میدان سبقت میشناسند. من پهلوان دیگری هستم که میخواهم با شما به میدان نبرد برآمده قوه آزمایی کنم. من هرچند که از خود باوری دارم، در برابر این از یگان نفر مصلحت میپرسم که آیا توان من میرسیده باشد که فلان پهلوان را مغلوب کنم. میدونید به من چی جواب میدهد؟ البته جواب میدهد که وای پهلوان بازوهای بزرگ و عظیم جثه دارد. دیروز در فلان سامانه دیدم که نفری را مغلوب کرد. بسیار یک شخصی با قوت و پهلوانی بزرگ است. این جواب به من پهلوان که هرچند از خود باوری دارم چی تاثیر خواهد کرد؟ البته ترس و هراس را در دل من به وجود می آورد. ترس و هراس سببی چی می شود؟ بی‌شبهه سببی مغلوب شدن من خواهد گشت. اکنون می آییم به سر مطلب اساسی، یعنی بیماری کووید 19. چه خیلی که شما قید کردید، اکثر خبرهایی که امروزها غیر رسمی از جانب بعضی از گروه ها وارد سامانه های اجتماعی می شوند و از حقیقت خیلی دور هستند، به کدام خاطر است؟ تنها به خاطر خطرناک نشان دادن ویروس، به خاطر به تهلکه افتادن مردم، به خاطر جای نمودن ترس و وهم به دل ساکنان. در همین زمینه اگر مردم به چنین خبرهای بی اساس و غیر رسمی گوش دهند، مثل من پهلوان خواهند شد. زیرا ترس انسان را نمیگذارد که به پیش حرکت نماید. برای همین هیچگاه از این زکام نو ترسیدن لازم نیست. این زکام از ما طلب نمی کند که با او دست به گریبان شویم و جنگ تن به تن کنیم. مبارزه با این ویروس تنها رعایت گیگین شخصی، یعنی شستن دستان با صابون، رعایت طلبات سازمان عمومی جهانی تندرستی، یعنی با دست سلام نکردن و پوشیدن نقاب طبی در جایهای سیر آدم است که نوابسته از مبارزه با ویروس به هر یکی ما منفعت میبخشد. در پس منظر افزایش شماره گرفتاران به کووید 19 موضوع تامین مؤسسه‌های طبی تاجیکستان با دستگاه‌های نفس‌کشی سونی امروز در رسانه‌ها بیشتر دور می‌زند. طور می‌دانیم چند پیش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از مقدار بسنده این تجهیزات گزارش می‌دادند، ولی امروز بعضی رسانه‌های خارجی مواد نشر کردند که گویا به علت دسترسی نداشتن بیمارخانه‌ها با این دستگاه اکثر بیماران می‌فوتند. شما در این باره چی میگویید؟ تشکر زیاد. واقعا هم سوالی با مورد. ببینید، با اقدام‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای پیشگیری شیوع بیماری کرونا ویروس مبلغ‌های زیاد جدا گردیدند که برای مبارزه با این ویروس صرف شده ایستادند.
дар баробари ин он кӯмакҳое ки аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ва кӯмакҳои башардӯстонае ки ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемории коронавирус аз қабили маводҳои муҳофизатӣ, маҳлулҳои безараркунанда ва дастгоҳҳои термометрии фосилавӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ, маводҳои гигиенӣ, айнакҳои муҳофизатӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ, дастпӯшакҳои якбормасрафшаванда, бахил, пойпӯшҳои обногузар ва халатҳои якбормасрафшаванда ва маводҳои доруворӣ, дастгоҳи нафасдиҳии сунъии сайёр ва 54 адад дастгоҳҳои пирометр дастраси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст, ки аз рӯи талабот ба як қатор муассисаҳои табобатӣ аз ҷумла ба раёсати тандурустии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба раёсати тандурустии вилояти Суғд, ба раёсати тандурустии вилояти Хатлон минтақаи Бохтар, ба раёсати тандурустии вилояти Хатлон минтақаи Кӯлоб, Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шифобахш, пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология, Маркази ҷумҳуриявии таълимиву клиникии урология, Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм, Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил, Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои пост ва узвҳои таносул, Маркази ҷумҳуриявии клиникии вертебрология, Маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, беморхонаи клиникии шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ, Маркази тиббии шаҳрии рақами 1, беморхонаи клиникии бемориҳои сироятӣ, беморхонаи клиникии бемориҳои сироятии кӯдакона, беморхонаи марказии шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Турсунзода, Ҳисор, Рӯдакӣ, Варзоб, Файзобод, Роғун, Рашт, Тоҷикобод ва Лахш умуман ба муассисаҳои тиббии мамлакат тақсим карда шуд ва ин раванд то ҳол идома дорад. Қайд кардан ба маврид аст, ки бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе номгӯи таҷҳизот, маводҳои ташхисӣ ва муҳофизатӣ ва дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ тақдим гардид, ки ин ҳам аз рӯи талабот пешниҳоди муассисаҳои тиббӣ гардиданд. Бояд гуфт, ки фурӯхтани маводҳои болозикр қатъиян манъ мебошад ва ба табибон ба таври ройгон дастрас мегарданд. тавре медонем ин шабу рӯзҳо роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади аз наздик ошно шудан бо фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ гаштҳои шабона ва рӯзона ба роҳ мондааст. бале, дар ҳақиқат Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар доираи ситоди ҳукумати мамлакат нишастҳои онлайнӣ баргузор намуда доир ба рафти фаъолияти муассисаҳои тиббӣ пурсон мешавад ва ҷиҳати ҳалли мушкилии онҳо расидагӣ мекунад. ҳамчунин ҳамарӯза шабонгаҳ роҳбарияти вазорат, муовинон ва сардорони раёсатҳои зертобии он гардишҳои шабонарӯзӣ карда хизматрасонии муассисаҳоро таҳлил менамоянд ва барои боз ҳам ҷонок намудани фаъолият ба онҳо маслиҳат медиҳанд. дар ҳамин замина шаби 21 майи соли равон вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло аз марказҳои саломатии пойтахт боздид ба амал овард. зимни боздид вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо масъулини марказҳои саломатии мазкур масъалаҳои баланд бардоштани хизматрасонии тиббӣ, таъмини онҳо бо маводҳои доруворӣ, назорати бемороне ки дар хона табобат мегиранд ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор дод. ҳамзамон дар марказҳои саломатии мазкур Ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо якчанд бемороне ки дар рӯйхати марказҳои саломатии мазкур қарор дошта дар хонаҳояшон табобат мегиранд суҳбати телефонӣ анҷом дода аз вазъи саломатӣ ва хизматрасонии табибон пурсон шуданд. гаштҳои шабонаи роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. маврид ба зикр аст, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ айни замон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати бемории COVID-19 тамоми тадбир ва чораҳои заруриро амалӣ намуда истодаанд. дар ин лаҳзаҳои ҳассос аз тамоми сокинони кишвар даъват ба амал оварда мешавад, ки ҷиҳати пешгирии сирояти бемории мазкур пеш аз ҳама қоидаҳои беҳдошти шахсиро қатъиян риоя намоянд. зеро дар урфият беҳуда нагуфтанд, ки табиби ҳар шахс
худи уст. дар охир бори дигар аз шаҳрвандон хоҳиш менамоям ки ба машварати табибон гӯш диҳанд. агар оиди ин беморӣ маълумот мехоҳанд ба телефонҳои кӯтоҳи 511 ва 311 вазорати тандрустӣ дар тамос шаванд. шаҳрвандон метавонанд дар сурати ниёз пайдо кардан ба табибон ба марказҳои саломатии маҳалли истиқомати хеш дар тамос шаванд ва ҳатман табибон ба онҳо ёрии худро хоҳанд расонид. ин шаб рӯзҳо олимони ҷаҳон пайи дарёфти ваксина бар зидди зукоми намуди COVID-19 ҳастанд. дар ҳамин мавзӯъ бо Висент Раканелло, профессори коллеҷи табибон ва ҷарроҳони донишгоҳи Колумбия аз Амрико суҳбат хоҳем кард. мегуфтед ки чаро ваксина вақти зиёдро талаб мекунад ва тавре мо медонем олимон барои дарёфти ваксинаи Эбола 6 сол заҳмат кашиданд. яъне ки болои дарёфти ваксинаи Эбола 6 сол олимон кор карданд. ташаккури зиёд. Сабаби тӯл кашидани муҳлати омодасозии ваксина яъне дар он аст ки он бехатар ва таъсирбахш аст. барои ҳамин он 1 сол вақтро талаб мекунад. сараввал ин ваксина дар ҳайвонот озмоиш карда мешавад. баъди додани натиҷаи хуб он барои истифода дар одамон тавсия дода мешавад. масалан барои дарёфти ваксинаи зидди фалаҷ 50 сол вақт сарф шудааст. ба ҳамин хотир мо алҳол на ба замон балки ба сифат ва таъсири ваксина диққати худро равона кардаем. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи аҳли башар ба масъалаи пешгирии зукоми COVID-19 равона шудааст. олимон дар пайи ҷустуҷӯи ваксина, табибон аз пайи муолиҷаи маризон, дар маҷмӯъ тамоми нерӯи некандеш дар ҳамкорӣ алайҳи зукоми намуди COVID-19 мубориза мебаранд. албатта дар соҳаи ваксинашиносӣ ягон кафолат нест. айни ҳол танҳо ҳаминро метавон гуфт ки аз рӯи озмоишҳои анҷомдодаи мо кӯшишҳои натиҷабахш дар роҳ аст. имрӯз зиёда аз 6000 озмоишгоҳҳо ба коркарди ваксина бар зидди зукоми намуди COVID-19 машғуланд. ман имрӯз бо кори ин озмоишгоҳҳо шинос шудам. онҳо бо намудҳои гуногуни ваксинаҳо корбарӣ карда истоданд. боварӣ дорам ки яке аз инҳо бар зидди ин зуком ваксинаи худро пешниҳод мекунад. олимон пешгӯӣ мекунанд ки ваксинаи зукоми намуди COVID-19 то охирҳои соли 2021 кашф мегардад ва шумо мегуфтед ки оё метавон ба ин умед баст? то ҳол мо ба ин суол посухи мушаххас дода наметавонем. ин беморӣ ҳамагӣ 6 моҳ аст ки зуҳур кардааст ва мо то ҳол дар ин самт таҷрибаи зиёд наандохтаем. шумо гуфта метавонед ки чаро теъдоде аз гирифторон шифо меёбанд ва теъдоди дигаре мефавтанд? гуфтан мумкин аст ки шахс такроран ба ин вирус гирифтор мешавад, онро ба таври сабук аз сар мегузаронад. зеро агар баъди як маротиба аз сар гузарондани ин беморӣ иммунитети мо бар зидди дигар бемориҳои мисли зукоми мавсимӣ тобовар мешавад. албатта мумкин аст, натиҷаи хуб медиҳад, аммо наметавон онро тӯлонӣ истифода бурд. мо мехоҳем ки ваксинаеро омода созем ки новобаста аз иммунитети шахс тӯлонӣ бар зидди ин беморӣ истифода карда шавад. мегуфтед ки эҳтимоли такроран ба ин зуком гирифтор шудани одамон вуҷуд дорад ва шахс метавонад бар зидди бемории COVID-19 иммунитет пайдо кунад. ба ин суол посухи мушаххас дода наметавонам, зеро ин аз чӣ гуна қабул кардани организми бемор ба ин вирус вобаста мебошад. аксари гирифторони зукоми намуди COVID-19 ин бемориро сабук яъне бидуни кадом як аломат мегузаронанд. имрӯз дар кишвар табибони тоҷик низ ба таҳқиқи вируси мазкур машғуланд. аз Фаина Тишкова, директори ташхисгоҳи муассисаи давлатии маркази тадқиқотию тиббии профилактикии Тоҷикистон, дар ин бора бештар пурсон мешавем. мегуфтед ки ин шабу рӯзҳо барои омӯзиши вируси мазкур дар озмоишгоҳи шумо кадом корҳо ба анҷом расида истоданд? озмоишгоҳи мо асосан бо таҳқиқоти вирусӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. дар тоҷикистон 3 лаборатория барои маълум намудани вирус фаъолият мебарад. имрӯзҳо норасоии мутахассисони вируссиносро ба инобат гирифта мо ин тасмимро рӯи даст гирифтем. зарур аст ки барои мубориза бар зидди ин беморӣ теъдоди нафаронеро ки бевосита дар озмоишгоҳҳо бо ин беморӣ кор мекунанд зиёд намоем. пеш аз ҳама барои муқобила ба ин вирус бояд фаъолияти ташхисгоҳҳо ҷоноб карда шавад. ҳадафи асосии роҳандозии омӯзиши мутахассисони соҳаи вируссиносӣ ҳам ки дар шакли амалӣ ва ҳам назариявӣ сурат мегирад иборат аст. пажӯҳишгоҳи мо тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ ин омӯзишро ба роҳ монад. мутахассисони соҳаи вируссиносӣ ҳам ки дар шакли амалӣ ва ҳам назариявӣ сурат мегирад аз ҳамин иборат аст. пажӯҳишгоҳи мо тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ ин омӯзишро ба роҳ
роҳ монад. дар самти мубориза бо зукоми намуди COVID-19 табибони тоҷик ба комёбиҳои назаррасе ноил гардиданд. аз оғози хуруҷи зукоми намуди COVID-19 бо дастуру супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои ташкили ташхисгоҳҳои вирусологӣ оид ба пешгирӣ ва табобати зукоми намуди COVID-19 дар пойтахти мамлакат ва шаҳрҳои бохтару кӯлоб ва шаҳри хуҷанд масъулияти роҳбарият ва мутахассисони муассисаи давлатии илмию тадқиқотии тиббии профилактикии тоҷикистон дучанд гардид. имрӯзҳо аз ҷониби ин пажӯҳишгоҳ 20 нафар кормандони озмоишгоҳҳо аз шаҳрҳои Хуҷанд, Кӯлоб, Бохтар ва шаҳри Душанбе ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. ин нафарон пас аз як ҳафта омӯзиш бо маводи ташхисӣ ва лабораторӣ таъмин ва ҷиҳати муайян намудани ташхиси гирифторони зукоми намуди COVID-19 ба минтақаҳои худ сафарбар гардиданд. ташкили ин омӯзишҳо имконият медиҳад ки минбаъд ташхисҳои зукоми намуди COVID-19 дар ҳудуди маркази вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар аз тарафи омӯзишшавандагон анҷом дода шавад. ин омӯзиш бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат ва шарикони рушд амалӣ карда мешавад. айни замон дар кишвар 4 ташхисгоҳ фаъолият мебарад. мо ин шабурӯзҳо шоҳиди бевоситаи фидокориҳои табибони тоҷик аз ҷумла мутахассисон ва вируссиносони муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқоти профилактикии тоҷикистон ба монанди вирусологҳои шинохта Нигинамо Зокирова, Манижа Муллоҷонова, Сония Карамхудоева, Дилрабо Муратова, Шамсия Назарова, Фирӯза Алиева, Дилафрӯз Худойдодова, Зарина Краснокутская ва Татьяна Волкова ҳастем, ки 4 моҳ боз фаъолияти шабонарӯзӣ доранд ва ин ҷаҳду талошҳои онҳо барои сиҳатии сокинони мамлакат ҳоло ба сӯи баландтарин қуллаи мубориза яъне ғалаба бар ин беморӣ идома дорад. ин корнамоии онҳо далел ва гувоҳии ватандӯстӣ, инсонмеҳварии онҳо буд ва ҳаст. фикр мекунам дар тамоми минтақаҳои кишвар озмоишгоҳҳо ташкил кардан лозим аст, барои он ки то мо озмоишгоҳҳоро зиёд накунем, бо ин беморӣ саривақт мубориза кардан хело мушкил мешавад. нақши асосиро дар мубориза бо ин вирус озмоишгоҳҳо бозӣ мекунад, чунки танҳо озмоишгоҳҳо метавонанд ба беморон ташхиси дуруст гузорад ва кори табибонро осон гардонад. интизор меравад ки рӯзҳои наздик дар вилояти Суғд барои муайян намудани беморони коронавируси COVID-19 озмоишгоҳҳои вирусологӣ фаъол гардад. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки то ҳол ба ҷуз аз риояи қоидаҳои беҳдоштӣ яъне гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ дигар роҳи самараноки пешгирӣ кардани паҳншавии ин вирус вуҷуд надорад. бинандагони гиромӣ, мояи хушнудист ки ин шаб рӯзҳо дар расонаҳои хабарии ҷаҳон дар мавриди COVID-19 хабарҳои хуш мерасанд. яъне хабарҳои охир башорат аз он медиҳанд ки ин шаб рӯзҳо дар аксар кишварҳои ҷаҳон реҷаи карантин бекор карда шудааст, маҳдудиятҳо бардошта шуда истоданд, фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои роҳи ба фаъолият пардохта истоданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки шиддати ин зуком дар аксар кишварҳо то рафт паст мегардад ва умед аст ки ояндаи наздик низ бо саъю талошҳои ҳукумати мамлакат ва пурзур кардани чораҳои пешгирикунанда дар кишвари мо ин беморӣ ҳарчи зудтар аз байн меравад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. аз меҳмононе ки дар ин барнома иштирок карданд сипосу миннатдории худро баён мекунем ва сипос аз он мекунем ки шумо барои бо мо дар тамос шудан имконият пайдо кардед, вақт пайдо кардед то ки бо мо дар тамос бошед. доир ба ин мавзӯи доғи рӯз низ дар нашрҳои баъдӣ барномаҳои муфассал хоҳем дод. агар хоҳед ки ҳар лаҳза иттилои тоза бигиред, пас бинандагони гиромӣ тӯли 24 соат барномаҳои шабакаи иттилоотии ҷаҳонаморо пайгир бошед.